Oke guys, salam jumpa lagi pada hari ini. Kita hari ini nak menyemak ataupun memerhatikan melihat sarang tebuan guys. Bukan sarang tebuan, sarang lebah. Kita tengok dia punya sarang tu. Oke guys, kita tengok macam mana. Tapi kita tak mengambil madu, cuma kita tengok habitat dia macam mana tu. Oke guys, terus stay tune. Oke guys, kita cuba senyap-senyap kita pergi sana guys. Oke, kita menjejaki sarang lebah. Oke guys, agak membahayakan juga guys, tapi kita cuba guys. Kita nak cari pengalaman kita menjejak guys, menjejak sarang lebah guys. Kita sembunyi ni guys, tidak boleh terlalu bising guys. Banyak guys. Sana dia guys, banyak guys. Kita jangan ganggu dia guys, kita tengok saja guys. Banyak guys. Sana ada guys. Punya besar guys. Membahayakan nih guys. Kita coba zoom guys. Aduh, tuh deh guys, sarang lebah guys. Aduh, membahayakan guys.
guys, aduh. Oh. Rendah nih guys. Oh guys, itu dia guys. Oh, sana satu juga guys. Ada 4 sarang guys, bawah 2 tadi. Oh guys, banyak guys. Oh. Inilah habitat guys. Oh. Aduh. Ini banyak sini guys. Sana lagi satu guys. Oh. Sana lagi satu guys. Aduh. Punya banyak nih guys. Oh. Nasib dia tidak tahu guys. Kita berada di bawah sini guys. Tidak begitu tinggi guys. Tengok. Oh. Sarang lebah guys. Oh. Sana lagi satu guys. Sana satu lagi guys. Sana lagi satu guys. Aduh, banyak nih guys. Kalau dia cukup matang guys, memang banyak madu nih guys. Tengok, kita tak boleh terlalu bising guys. Oh. Jadi maknanya 1, 2, 3. Banyak nih. 1, 2, 3, 4. Banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sarang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 guys. Di sini saja 8. Ada 8 guys, sarang dia di sini. Banyak guys. Oh, atas sini pun ada guys. Oh. Mana dia ada 9 guys. Kita hitung sekali lagi. Sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 guys. 7 sarang dia di sini. 8, 9. Ada 9 sarang guys. 9 sarang lebah sini. Oh, banyak ya. Oh, besar guys. Aduh. Inilah habitat lebah guys. Oh, tengok atas sana. Kita di bawah saja sini guys. Kalau dia serang memang habislah. Tengok. Oh. Tengok guys. Siapa yang tak pernah melihat sarang lebah? Inilah sarang lebah guys. Oh. Tengok guys. Dia saja ni. Tengok. Oh. Sana. Oh. Memang banyak ni guys. Kita tak boleh bising guys. Oke guys, kita tak boleh bising sangat di sini guys. Kita takut nanti lebah tu serang kita guys. Jadi kita setakat ini saja untuk perkongsian pada kali ini. Tu dia guys, belakang sana. Oh, tu kita tak boleh bising. Okey, jumpa lagi guys. Bye.